kana tukagira mu gusanga ibibazo cyawugira turebe tubaza uyu mwunganizi wawe challenges zo bahuraga n'ubutegetsi bwamanjijeho ni iki gutuma bagira bahindura ubutegetsi cyaba ari iki hariho challenges mutware zo mwaba muhuraga n'amazina gawe? Okay, amazina ni Nsenga Taxis kuva mu village Rwanzu. Kaburi gihe challenges zose zibagaho, ariko sinzi kamanze kubwira challenges nkuko bisabye tari navuga kuri data bujana ngo asi wonde kubano ushigikira kumwunganiza kare. Iminsi myinshi duhuraga na challenges zimwe na cyane nko muri aya matora. Bumwe turagenda tugatora abantu tukamara kubatora baza bari kuvuga neza bafite ijuru ryiza bakureba neza uri gutekereza ngo riyari aba bantu bazakora tubaye ubururu, ariko problem iriho ntabwo ari uyu nguyu musha, ariko abantu bariho abashaje nangwa se bo twahaye ubururu. Ntabwo ari LC3, ntabwo ari LC1, yabaye nk'indwara. Denzo TV Uganda. Uraza usanga umuntu ajaje kuvuga neza, ariko nibigera igihe bagere iyo bagiye kudukikira mu mwanya wo kuvuga ibibajanye bavuga ibitari byo. Sinzi niba hariyo uburwayi bugeraho bukabafata bagakurikiza iby'abandi bagakora ibyabo muri make. Ariko nje ndi kugubwira neza kaba agents tutwamenyere nubwo aba agent nje manza nagusobanura nkakubwisa ukuri kuyu Mr. Mushatsi ari hano, ariko nje namubwijije ukuri ingorane yo dufite. Abantu bari kugenda bakiraganya ibintu bamara kugerayo bakabatoza no mu burungi bwansi ngo bamitinga abantu bababwire uko ibintu bihagaze. Then after 5 years bakaza bari gufunza imitwe ngo munyongere iyo ndwara cyane ikindi cyo bakoze. For example, icyo kurebera hari bamwe bari kuza urukuranga bakamara bande y'ubwo urukurango bari at least boyerekana icyo bakoze. Ari n'uri kugenda ntagire icyo yakora wahura nawe ngo ugiye guheka akaba tubaza ngo uhetse nde, so ugasanga kiri kuba ingorane. Ahubwo finally waje gusaba ugasanga umutozi ari kuvuga ngo uwo twatumyeyo ntacyo yakoze iki ntacyo yadutumikiye. Denzo TV Uganda. Ariko bumwe n'ugusanga ruvango ni negligence yo kuva ku LC1 chairperson gusinzira ibyo nitegereje. Uraza gusanga usange LC1 chairperson yakuje meeting ntabwo yakuje miki umuyobozi. So nk'umuyobozi we arabazi ngo niba baramutoye bakamutuma ari gukora umurimo we. Ariko nje ndi kukubwiza ukuri kiri ku muyobozi LC1 chairperson niba bari kuvuga ngo bari gukora burungi bwansi twakura umuyobozi wo twatumye. Ushobora gutuma umuntu yagera akibagirwa, ariko ushobora kumwakutiye muntu nawe si wa mwana we. For example, nk'umubyeyi n'utumye imana kuja ku muntu ngo genda uzanire iki n'iki, akageraho agakina n'abandi bana akibagiraho ko afite gusoza ubutumwa inyuma. Kiri kuri wo chairperson LC1 komoza ye mwana ko nagutumye kubwica utanzaniye ubutumwa. Sitera umwana kuvuga ngo nasanze bari gukina nangwa sinageze mu nzira ndasitara manza naja ku rwariro agusobanure, ariko atari kuvuga ngo wowe uraja kuryamiriya uwatumye aryamye ngiyo. Nawe umubyeyi watumye umwana nangwa se LC1 chairperson twatumye umuntu akagirira akaryamiriya, nta nubwo umubaza ingorane yabaye ihiye, nta nubwo umufollowinga. So n'umurimo gwacu niba tugutsinditseyo wowe ukagera iriya ukagira ingorane zakubujije
tukubaze kubw'icyo wageze iriya kubw'icyo waryamye dufite urukiko bo dusobanuye natwara gutumye bikanga tubwire byaje gusa biti habeho impinduka manya umuntu in mistakes we learn ushobora gukora mistake babatakubwiye ngo ukoze incobe ugasanga ukoze iki urashobeje nangwa si abantu barakubremiza ariko umuntu umwakuye ukamusobanura uti ABCD twaragutumye watubwiye ibi nibi uraturaganya ntabwo wigeze ugaruka at least aho ngaho yavuga ngo maybe batewe n'incobe ni nangwa nabonye ingorane n'izi icyo cyatumye ndi gukora iki kingaruka Paul Tarasisi tanzi niba hariho ikindi kintu cyo rushaka kongeraho kuri impamvu ya Karuru then ko tukiri mu by'ubururu na cyane kuri intebe ya RCC muri kano Karuru ka Mutwara Mushatsi dushaka ngira icyo tugezaho cyangwa se tugeza ku bantu ku butegetsi Benzo TV Uganda bwamangijeho mbere umukuru w'igihugu atari yafatira habagaho Amin kuri ubwo butegetsi bwagiyeho abantu bari bazi ngo nta wundi muntu washobora kuzaho ategeka cyangwa se ngahindura ubutegetsi aho President Museveni yinjiriyeho ubutegetsi bwarahinduye so kuvira n'ubutegetsi bw'uri kurebaho mu myaka nka 15 zinyuzeho n'ubutegetsi bw'uri gusubira imbere n'ubuhe butegetsi bw'uri kureba buzabonera Okay urakoze cyane umushebekaniso wa porogaramu nangwa si porogaramu gusinzira ku myaka y'ufite no gusinzira mu kureba kwanje nzi ngo impinduka zisigaraga ziri guhindahinduka kuko uri kureba iyi si yose iri ku planeti dufite planeti mbaye ntibeshye 18 ariko zose niko zisiba ziri kwitorora hari aho bigera bikaza neza hari aho bigera bikaza nabi ariko dusandikiye ku butegetsi bwa Amin bavuga ngo ubutegetsi bwa Amin bwari bubi nangwa si mu history nanjye navuga ngo bwari bubi ariko buri kintu cyose gifite ibyiza n'ibibi ugiye kwitegereza aho mvugiye ngo ni ibyiza n'ibibi y'ubwo yaba ari ukuvuga ngo ni umugiranabi habagaho kuvuga ngo ni umugiranabi bitewe n'uwo agikoreye nabi ariko habaga hariho abakoreye neza so side zose umugiranabi uwagiriye nabi n'uwagiriye neza usanga biri gucarenjinga Benzo TV Uganda so Amin kuba yakoreye nabi bifite advantage na disadvantage ugiye kwitegereza ku disadvantage hariho abo yafataga nk'abajura nangwa si bumwe ugasanga bamwe bari kujana amategeko mu ntoke zabo bimwe no bamwe babajaniragamo batari bashoshoza neza nangwa bacondoza umusango ugura harabakoze bagahita bashyiraho punishment ariko ugiye kuranko ku kintu cy'ubujura urasanga ngo abenshi birindaga gukora nabi nangwa bakirinda kureba mugenzi wabo igitsuri kumva mvuga ngo uriya naba ari kumparana arankirayo kandi amara kunkirayo barampa igipfubiro batamangiye bacondoza so byerekana ngo kuri icyo gihe habayeho advantage yo kuvuga ngo ubundi corruption yabaye nkeya yasigaye ukuri kuriho iyo niyo disadvantage yaririho ariko disadvantage iri ngo bamwe bagapfiragamo batamanje bakora iki bacondoza so urikura aho biri kungana abagira nabi bakaguyemo bari kuzira ibibi byabo
abagira neza bamwe bakagwamo ku mpamvu yo kuvuga ngo bagenzi bo ntababifurizaga ibyiza. Mparanira ko umuganda w'ikitango mparanira ko niba ndi kwangana na mugenzi wawe wanje dukundanye, ni ngombwa yuko no guhata ngo uharane mugenzi wanje ku mpamvu yo kuvuga ngo ntadukundana, twayanganye ntadukundanye. Ariko tugeze ku butegetsi bw'iki gihe uraja gusanga ngo kari ubwa Museveni we ngo ni abikwatampora, abijanaga buhoro buhoro gucondoza, maze muri iryo condoza niho usangaga bamwe bakoze imisango bamanje baja gucondoza, abandi bari kugapfiramo abukuri. Benzo TV Uganda. Kandi ugasanga ngo n'abandi abari kuryoha ubusa barabacondoje bakagobeye musoro kura, byose biri kubalansingana. Uwo babesheye n'uwo uri kuvugisha ukuri, n'uwakoze uwo babesheye n'uwakoze umusango bagiye gucondoza kijanye k'imyaka 5. Finally uwari uri innocent asigara innocent, uwari umujura yiyongeye yo kwiba agejeje abantu kure. So urukurango buri butegetsi bwose bugiraga icyiza n'ikibi, balance. So ugiye kugaruka ukitegereza neza, ariko twe turavuga ngo manya iyo ufite umugore tugiye nko mu bafumbo, usangaga iby'umugore mukuru, for example uri kuja gusoza umugore wa kabiri, ibyiza by'umugore mukuru uba gutari kubireba kuko wagiye muri iriya porogaramu yo kuvuga ngo ufite gusoza uwa kabiri, uri kukireba. For example kankugerezeho, urasanga ufite umugore mu rugo azi guhinga ariko ntabwo azi gukondora mu mbuga. So wowe ushaka ubugeze kwa kanaka, usanze uriya azi gukondora mu mbuga ariko ntabwo uzi neza yuko atazi guhinga. So ubu kiri kumenyesha ugiye kumuzanira ku mpamvu yo kuvuga ngo umugore we yananiye gukora iki, gukondora mu mbuga, ariko azi guhinga, ntazi guhinga. So ugiye kuzana uriya uzi gukondora mu mbuga utazi yuko atazi guhinga. So wagiye kumugeza aho ngaho mu rugo, usanga ngo azi gukondora fine, ugiye usanga ntazi guhinga. Icyo wari warangiye uriya mugore w'iki uwa mbere. So uri kureba ngaho ntawumenya byose. So n'ubutegetsi buriho, ariko uko biri kose ujaga mu kintu uri kwizera yuko nuhinduraho uravanamo icyiza, sibyo? Ujaga mu kintu uri gutekereza yuko icyo uravanamo ari cyiza. So tugeze Benzo TV Uganda. ubutegetsi bwa LCC ni bwiza, buraboneye, kandi natwe abategetsi kabo bamushatse. Yes, gishobora kubaho ukaza uri gukora ibyiza, ariko ntabwo uzavuga ngo uzaza usumba abamandisha foundation. Niba uri kubaka inzu ifite uwayitanditse, wewe ushobora kugera hagati ukibagirwamo akantu gake ko undi muntu yoza nk'umufundi mugenzi wawe akaba yoreba akavuga ngo kari akabuzemo, ariko iyo ugiye kongeramo azaba ari gutandikira kuwa mbere. That's why LC1 chairperson bamurikogunayizingaga nangwa si bamushyiraga imbere nk'umuntu mukuru. Ikibereye ku LC nta kintu cyobera ku LC2 kitarageze ku LC1, na LC1 atanditse ngo bino birananiye akagera ku LC2 banarugaruza ku LC1. That's why I recommend ndi kuvuga nti nabo kuyamamaza bose databuja umbabareye kugukorekitinga mo gake y'ubwo noba ntabicenze neza nangwa ntabyumvishe neza. Tuba tuvuga tuti tushaka kongera ku byo abategetsi ba mbere bakoze ku musinge gwa mbere, twongeraho turukongeza hejuru.
urukumva porogaramu dushaka kongera ku byo bakoze turukongeza hejuru kuba iyo atangiye inzu iri ku musingi ukayigeza hagati kamunanira ukaza nka chief advisor uramubwira ngo harabya waje neza hano byarakunaniye. So nicyo kiri gutuma ngavuga nti jewe abambere ntari kubavunana barakoze ariko nje ndi gusubira imbere tukomeze turara mu mistakes we learn. Urani ba yarakoze mistake twewe tuba tushaka ngo tumuvaneho tutereze iyo mistake kandi abari kujaho ubu nabo bazabakuraho batereze mistakes zabo so nicyo ndi kubwira nti for example tugarutse inyuma tugiye mu computers hariho ngo ni analog ubu turi ku .com so .com yogeje muri analog uri kukireba so kiri kumenyesha ngo natwe turi koza mu byanyuma ariko mu .com hari kuzi byiza bisumba iki analog turi kwangusha. So muri make ndi gutekereza ubutegetsi buri kuza buraza busumba ubwa mbere kuba turi koza mu bya mbere. Wakoze cyane. Yes, abari kutwumviriza hano ku Denzo TV Uganda, ubu ngubu turi ku Skyrock, tukaba ku Instagram, Twitter, ndetse ukanadusanga ku YouTube. Ngaho turi gushimira abari kutwumviriza mwese, tunabasezera turi kuvuga ngo turaza ikindi gihe turi kongeraho kuri iki kiganiro. Murakoze cyane. Turi gusaba kugira ngo musubscribing, following, sharing, liking. Murakoze cyane. Denzo TV